ka tini haino hai bubagra songni je rajbongshoni simlango phai sokpaika to tini phaimani karon hingke kaisa no je o samung na ang waise probo sajak bubagra ni asema salo je tini amsuk jorabo chini paithai gya hne chung buskango te oboni bage samung khaina ni chai toklai tong hnai aboni karone tini oro sokpaika kintu phaimon pore haino khatamo buskang phaina ni lama koroi ekdom ani je peti tongmai mani jotono lama pungjak sung ayang tik guri hayo guri haimani bisingbo lama obostha ekdom hamia obo hai ar o jagao tabo anytime je kono somoy jespon 5 visit khainai phadi obo haimamang na manai kono dino obo no clean khai kalangma salsa clean khai kalangma obo no kono dino clean man phaiglak anytime phainai phikangko boro obo no obo jedino sung clean khayo adino simi obo haike tontono to ang sanamu sungo je oboni je samung tangnani dik dia sung thang tongmani bisingtei phainai 11 tariko kaisa pura obo je simlang tomo jotono poriskar khainai ar a jagao ang chini o hani joto chini takute bukjongna ang kobongna musungo je phailai dinorokbo jotono phai pal khai mili laiei kaisa bufang pano phuipaidi ano logi re phaidi obo jotono sung poriskar khai khlaimanai ar angkha khayo je जों जुदि खरकसा कायसा बुफां कायपानो फुइलायगा हिंके ओ हानि चिनि तिब्रा रायजो जतता तंग बलं सलं जों जतनो परिष्कार खायमाना नहने जों जुदि थानसां खा हिंके आंगाबो खा खायो तो जतनो न कबक जागो जे फाइदि और फाइ अंगो फाइदि फाइने 11 तारिखो और जत रकम व्यवस्था याक सोनानि व्यवस्था जतनो आं खलाय तननाय आर और 11 तारिखो फाइ परिष्कार खाय मा परेबो आबोनि फाइने प्रत्येक मासो आं चेष्टा खायनाय जे सामुंनो तेबो आगोग्रै बाहायके तलांमान आर तेगासे कक सानामु चंगो जे नरक नुक तंमाय खना बसकांगो एकदम लाइट जों सासा ओं तंखा तो ओ जागा तो लाइट कामो अबो हसे हक जायगा आगे जों हकमा परे सिमसे लामा सिमसे स्रामजागो किन्तु जों ताबो फाइमा जागा नुक फाइका तामो आनि उकुलगते कायसा जों ओ कयेकदिन आगेबो अरो फुनुकजाक जे अरो कायसा थुकसा फमनि सिमलां दङ होननाय किन्तु आदिनो जों फुनुक हरमाया काहामखाय कारण बलं अंजाक अबो आर अबो चारो दिगे ओ बाउंड्री ओ सिमलां जे तंमानि पुरा बाउंड्री ओ नक तंबायो लाइट तंबायो किन्तु ओ सिमलां बिसिंगो कोनो लाइट कोनो व्यवस्था सिकरे जे अरो फाइकेबो बासा फाइनान मतो किन्तु आनि उकुलगनो रंगनो ओ आबो जे सिमलां ते कायसा खलायजाक खना प्लास और कायसा ट्यूब खाइसिजाक दङ होननाय किन्तु आदिनो जों फुनुक हरमाया काहामखाय कारण बलं अंजाक अबो आर अबो चारो दिगे ओ बाउंड्री ओ सिमलां जे तंमानि पुरा बाउंड्री ओ नक तंबायो लाइट तंबायो किन्तु ओ सिमलां बिसिंगो कोनो लाइट कोनो व्यवस्था सिकरे जे अरो फाइकेबो बासा फाइनान मतो किन्तु आनि उकुलगनो रंगनो ओ आबो जे सिमलां ते कायसा खलायजाक खना प्लास और कायसा ट्यूब खाइसिजाक ट्यूबलाइट कायसा खाइजाक दैट मीन्स तामो और रिसेंटली ते कायसा सिमलां खाइजाका तो आं सानामु चंगो माने तामो खाइमा कलायखा संनो तामो खाइमा कलायखा पूरा पूरी रिसेंटली कक बासमा परेसे हायनो हायते बिसरो फपाय माने प्रक्ताम खलायमा कलायखा संनो जों बसुक सयज खलायमान बर बसुक संनो तेबो बन्ति हागे खलाय फुनुगैमान आबोदा बरक नाय अमो हागे बर अमतिखाय प्रत्येक बारन्तिखाय खलाय दङ सरकार दायित्व नाया आं सावो सरकार दायित्व नाया हिंके आं एमने ओ सिमलांनिते सामुं तांना बागै गोबांमा बरंनो कबकजाक आर आं अबोनि बेपारे अनेक किछु जासायखायबो अनेक किछु आनियागो दङ कागजपत्र रक तो बसकांनि दिनो आं फाइ जुदि केब अबोनि दायित्व नाया हिंकाय जों MBBWS तै अन्य मथरगै मिलुयै जों पुरा सिमलांनो ताला थेबानाय पुरा सिमलांनो ताला थेबानाय कारण सरकार कोन दायित्व नाया जुदि ना खांगाय तिनि अरो ताला रजाक खामो ए कैसे सिमलां अरंला खामो अब जे सफन फाइगांगा साइमन अरो थानाय 19 तारिखो फाइपुरा अरो कोनो ट्यूब थेबाजाक सिकरै ताबो हायनो हाय ट्यूब थेबाजाक तार माने ताम अरो सिमलां खलायगा तेउसा ते कैसे सिमलां खाइजाक अरो